جبر ما كدن عدن جسمك أفدم وحمود ما يخش بين النجاح أم في حفتجي العمدل پیش بری ونه أم في حفتجي هول بدن لسر مجارا کو پارتیان نجات پرست مهبه پارتیا دم پارتی او پارلمانتری و کر هدف خو راست بی او داخویانی مهبه بی امضا سروکه و گشتی دولت باهچلی هات بلاف کرن دولت باهچلی آنگو مهبه دبیجه بلا 57 پارلمانترین دم پارتیه جمجلیس بین آوتن هر واحد وجه او پره کج خزینه دولته جبوی دم پارتیه داین ولا برین او هر واحد دیسا دبیجه بلا پارلمانترین دم پارتیه ولا گرتن اما ویم جارش خلکی آمده بپرسن که درباره وی که دا چه فکرین برنامه دست پیت که بینال نجا آرمانجو مقصد دولت باهچلی مهبه چیه؟ آرمانجو مقصد مهبهش خو جبری ده بلیه قداندنا کردایه نها مثلا ازبم انا استناس دکم متناز نکرم قبرسم ندا ویچی که شما مرف کی کو دگر کی تونه و تشکیل مرف تونه و سوزیویجی دگرسizin o merv karşılığı bedüji ica merv jüve ki degersiz aslında gerek merv karşılığı ne değil. Merv insan gibi dibece anayasa mahkemesi kapatılsın. Dibece HDP kapatılsın. Dibece yani dev nave kederi herkesire çıte devi dibece vaktate ser insaniyeti işte ser demokrasi işte hem insanın hem demokratın hem vani ne. Yani وقت تجمع برسي از قطع سوزي ونا دقرم دقاتي ونا برسي دم سوزي ويجي إنسان كي بوش به خبرداني وانجي بوشن. هزا خوش كي دقرة دولت باهچلی مهبه؟ دولت باهچلی هر ساخه اقتداري دقرش كي دقرة يعني إيرو هذا دولت باهچلی دیتناویجی بلیه نریناویجی بلیه هر تشتیوی قارشی کرده بلیه نج اقتداری با نج اردوغان با نکاری بگی تشتا بگوتا. المجلس جی پارتیا پچوکه دم پارتی جی پارتیا سیامینه. میرک خو پارتیا پچوک نبینه میرک دوی پارتیا هری مزنازم و حقیقتا جی وره يعني میرک دوی چه اردوغان بجن دولت باهچلی و مهبه خو بری حمو سازین دولت خو بری دولت کردای و حمو دولت او بریواد به. حمو devlet bakşeli bir evde yani Erdoğan elbette ki Erdoğan sadece açıklama etti ki Erdoğan zede bey bakşeli işte ki karar gibi de bere badı ki pedi şevre de eski vani bikim eğer ona yece bigre ve çikedi ki o je negrese nake yani via işte ki aşikare o herkes zane yani em nijat peresti ve qadaqayan ser kurda hamu dibek bu deste MHP dert keve işte MHP der nakeve şu MHP biser nakeve جیه کو کردا جیه خو گردیه جخو گردیه ایدی تو کس نکاره پیشا کردا بگره ده کردا خو دولت دای قبول کرین اما وکو سروکی می رهنگرتی برای سلعادین دمرتاجی دگو دنیای کرد ناز کر اما هینا کردا خو ناز نکریه و باشقه یعنی هینا یکی وک انصاری اوغلی اگر د مجلس ده به حال کردا ده اگر چنک غرور به انصاری اوغلی هوا انصاری اوغلی اوی روجا کو دریجی کردا هات کرین گره گوشی بگوتا اجی کردکم ها از نجوان کردام اما اجی کردکم و از وی تشتی سر به کردیتیا خوشی قبول نکم و آباب خاطره و از وایچو چنک وجدان و مرحمت و اخلاق بر هوا گره کر بکرا اما demek ki هینا یک خناز نکر جهنه و یک دشمنانتیا کردا جهنه اوای لباشور ام دوینن ایکو باشور دست دایشه خلاص کر کرد بون و ایرو و ایخانتا بدایشه را قارشی کردا تکرم بلی. دولت باهچلی دشمنه کرمانجایی نورماله ویا. دشمن دله دشمن دشوته دو برانه گن حقیقو. اوه başka تشکیدنی تونه. اویا چقدر دموکراسی حقوق عدالت. لا نه دموکراسی نه حقی نه حقوقی نه انسانیتی تشکی نمایی. تشکیلci ki mایی ما دولت باهچلی قوتا خوش کی دگره و açıklamayı dige قوتا خوش آق پارتیه دگره او قوله آق پارتیه او جا آق پارتیه ما خیره و ساعت کاره بیشه برا ملت وکیلی دم پارتیه ورن آویتن و ورن گرتن ای که اچاوا بیشم انسان کی گوجه خوشی انسان کی بگره خودی عشیرت مزم به ام ببیشن آقا کی رو دو گند سه گندی وینه کسی نه ترسون نش کسی چکلمیش ده به چه قاسکانا
دکانه به ظلمه بکه بکه دولت بخشالی جی تشکیه ورکینی قوة تخجاق بارتية دقرو ناطرسو كسنكان جيرا تشكي ببيجو وحق وحقوق وقانون وتشكي دنيا تنو أوركيني ببيت شيء ببيجا أنا دولة بخشالي جبرة دا مابه دشمن كردانه هنزي فيازانن أنا دسه مابه دا تشكي نمايه اب چند ساله زانه کی تخده چوخو باغلامیش اردوغان کریه خلکری شرکه اقتداره جوی ته اقتدار طایب اردوغان زانه اکه او نه بروی نه کفه باوی او زید کفه اجوی خاصی ویزی بوی گرتی هر دو بفرا آنان آتنه اقتدار وانزی همو دبره دا حتی آنا لسر کردانه کرمان جانه یعنی تخدقن ام کرمان جان بقدر فقط کرمان ناقدن قربان حتی دنیا هبو کرمان ناقدن ابو 5 ساله چکرنه bu 40 ساله çıkın. Çıkar dokuzuntka hapsi zindana kurma disa bi hükmü xo, bi kuvveta xo, bi çalışma xo heser piyanen. Nane xuzi dertkan, idara xuzi tkin, o tkevin meclisanzi mücadele tkin. Peki mücadele wana demokrasiye, azadiye meclise çmanayı kabul kırın? Xalq mize, jwara zirare. Gava öyle meclise kabul bkin, ملمكات همو كرمان جانه چي تركانه يه لكوي تركانه مالي تركان اخا تركان باغو باغچه تركان لكوي ايرو تمام گررا تركيا جي كردانه جي فيدوغيه يه ايوان تشكي وانتنه كي اسطنبول'da بجا انتاب اسطنبول يعني وانان کی جی همو کارکر و خباتکار جی سر پشتا کردای او فابریکا چه کرنه او زی کارکر وان خباتکار وان دیسا کرمانجا او زی aylık çet davan 10 milyar 15 milyar o 15 kriya khani ki euro 20 milyar li İstanbul. Askanım tişte gibi pırsın ve peki ku devlet bahçeliye kul ser ekonomiye ser birçibuna halke seri xobeşine radveden partiyet ke hedef o wanda da bergefan tişte ki usta kabul kirin. Keçeki kabul nakaviya. Tu keçeki vi karkeriye vi hizmete vi hakareti kabul naka gava insan bana kurmancan ziva hükümete ana çan hamlet vekiliye kurmancan lüyene. Dibece şu da aşkılma xudaş dibece bira 5 و 7 milletvekiliyen dem partiye ji meclise wan qawranin darxistin û girtin. Sen apı az evi ştab gotana. Ana penci eke çel eke de txazi bile de be. Bu gotana banazi vatandaşı Türkiye'ne o evi ki livrdere ray xudana bir de marvi hakkı wanziye mücadele bkin. Hakkı wanziye hakkı kurmancan haber bidin ki ta'da sermaye zulüm sermaye yani nailin ember xub bibini kaçi maye. Em merke kurmanc bu kuvvet xu bi çova xu yani çova evkena yani bi gücü xu em şura idara xu geçme xutken kamel meketeme da çey kurban. Ne fabrika kiye tu tiştek gittine ev em şura inşaattan da şugulun ev ki araziye uyeye şura da araziye xuda bi zor me geçme gede xutken gede xuytken. Ana ka me çeye ama bejeci antabe bir de ana bir doğuya çiğ meye. Kaçı meye beje abi khura be valla filan tişte meye. Kaç kıymetini. Am disa için İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Çanakkale ve gedem Çanakkale'da şuguli. Ake berderemi işe bana. İş bana gedem serbest kıran şua bıxaptiyana ve bu düme seme gede xoştiye çüvelüye şuguli. Tine de nüfusi xoytka. Yek marif ki şuguli de nüfusi xoytka. Demek ki geçim livrna bu. İşte ne? Mecbur çüvelüye. Gava yek marvi bıxapte de marvi xoyka. Vya hakkı xode, vya geçime, vya idare. Ama am bi hükmü idara xo, geçime xo, am bu qası kuvveta xo, güce xo, geçime xo zaruk yoktuken. Am fena halkı yaşamış nabın. Yaşama halkı tutbini eker az pırger ya ma apıgımıze. Tutçi İstanbul, İzmir, Ankara, Edirne, Çanakkale, Azvanamu geriyame. Tu mezit ser evaret şogule, ser espe şogule evaret te geder degre ço gezmağe. Çima heye.
ما توزي صالك شغلي تونكاري روكي قد بي جزماغي حقي قد تتنه حقي بيراكا تتنه دون دردا مو حفظتكن مساجات داویش بود دولت باشلی چیه؟ بخشلي قديه دعوة قديه قربا بقدد خدا عالم حقارته حتى جيكي قبول تكاش ويبدا قبولنا بخشلي قديه دونم صورة جوانرا اب دونم باذن خدا که حتی ایرو ما قبول جی نکرنه و ما خدای قبول کنه هیچ جوان باوریش منانیه و باغچلی جی برای جایی رو مجموعه و جغرافیا خب گورا ملیت شلیقا خوش و جمهوریت را تشکیل کرده که ادامه نکردن حقلیه ایرو ادامه ده پر کرنه ده جی ملت وان حس کرنه وان هر کس پای ادامه پای باغچلی کیه پای باغچلی دزن ورقچینه يعني يجي تشتتن اون يعني ایرو ادامت بیجی د اروپای دا د هر دره دا هاتنه ناز کردن اوکا خدانه نوا ملت خدانه بحث کردن خوشی به هر تشتی خوشی باغچلی هر روزی معرف کی خوانداد که هر روزی د نوا خدا پارتی کی چید که یعنی پیشی برال خوب نره ایجاد دمیرا اوک بکه دولت باغچلی zaten habunavi, tenabunavi ser ev Kurdaya, ser kuş Kurda hatta desti vere kharabi buam ke ne başı buam ke gotine ne baş var beje. Derdi ev. Yani siyaset avici ev. Zedi bir feda tu siyaset ki kange vasakriye bahçeli goten fabrika ki çekin böyle insanca faydalanmış. Batışkisa sakriye. Müsaade kriye. Yani habunavi ser tenabuna Kurdaya. Onca habuna Kurdancı ser tenabuna bahçeliye. Gava Kurda bir bahçelitine. Ne sana? Yani bahçeli cibere ve gotine me bere, kuvan insanı me bere gotine, almi gotine, bisana almi yani zanabun gotine. Debe sadrei kervan dubure. Av şkora av taud kelve dere, am cilve dere, işe xodkin, guce xodkin, kare xodkin, işte desteme bemt ki. Amu partiya xo, seroke xo, herkes. Zulm ve hakareti de bilmem, çi de bilmem abi. Biz zulm sersermeye. Yani ev zulm bu çend sale eviyatiye peyze MHP hayan yürü ama beni zulmü hakaret eden abi. Yani ne ronuştuna ne kuarına her tişti kadar rahatsızın. İşte maksada uçer kudu beje belediye parti vere gittin milletvekili vere gittin. Maksada Kürt kabul naka. Dedim ki em Kürdan kabul naka. Dest bir dabe di her tişt bika. Peki وش دستوی ورد کاره بکه؟ دستوی ده وای هر تشت وای بین ظلم و حقارت وای وچاقی وی وای کشتنامه وای قتل عام ما کردان yani دیگه اسرائیل او که دقا وای میلیون انسان ما تی کشتنی ام هر سیر دکن تلویزیون سیر دکن ام نه انسانن ام نه کر ام زبان ما کردیه زبان آنها دی ما کردن فهمت کی yani تشکی تینی آنیا سر ما هندینا یکان کی ام سرلنگ قمانه هم تینا سرم هم جدی جات ببلا إراده وره گرتم. إراده مزید دا گرتنی uzgarlığa mezd kadini her tişti mezd kadini kapatıka. Evi sani avaya. Hatta ana Erdoğan evi ne atana ba Erdoğan tiştavatı ne bu? Erdoğan Diyarbakır gotini biçi bu. Avrupa Diyarbakır'da geçmişti bu. Çumaz zaferi. Gözde her tişti büküm. Her tişti yazı büküm. Yani me çi kiriye, çi hakaret kiriye. Me ki dibini dika terör. Me kija dikoflini dika hafsan terör. Ama insana etim xo sorma bıkım hakimiyetine, biz zamanı xo haber bin hakimiyetine. Hakimiyetine uzgarlığa memra kapat ki böyle zamanı kötü. Milletvekiliyen kuvve bijartiyen olsa bir irada halki çüne meclise ded ve bira meclis mavere girtin. Aynı doğruya destvan da bir dika abi. Dika am hina ser yapka xo am kralini. مرن بلا زاتا وای مدوجی ده هم کرد بمیزدی ساف دعوت دام دبه. وانا جویرگی maaş dikren. Ma çavlığa baver bahçeliye. O zaman em jevirgi xundan devlet em benim milletvekili xo. Tişi kolay hayi. Em bilga xo öğrenmiş bakın ve çağı milletvekiliyeme jevirgime maaş xo bakın. Ma devlet devlet bahçeliye peri bahçeliye dedim milletvekiliyeme. Bir peri vatandaşı. Peri bütün ev maaşı peri maaşı kredisini.
Berika halke nagre. او جی vergi خلکی جی berika خلکی نگره ما پری بابی بی هی اویا تشکیک daha jivi nece Kürt halkı var şu tişkik bebezin tünde bana yılların Kürt halkı düşmanı olarak şu parti ki var inşa karene daha Türkler yetiştik inandırıcı bebezin tünde bana düşmanlığı bu Kürtlara bakın zihiri düşmanlığı Kürt'a jivi ülkeler daha tişkik bakın tünde ya ama ona gündem değiştirme var başka alternatifi var daha çıkar yolu var tünde ya konu var Gırtına Kurda terna ve parlamenter siyaset medarı Kurda terna ve her o gefedi xo. Ya bana yıllardır ki avakarına. O hem devinin le başucu çüne bakada peraji iş birliği karına. Zıkı tele tarihe kada pembider ki bana aşiratın. Bana tüccarı jibuna yaktetiye kurda çaba harç nekarına. Jibuna bireysel çıkarı xo. Aşirat anlayışı bu arana. İloji hatı çüne be Türkara bir sistem yara iş birliği karına. Dıxazın tabii bu Türkiye'de bezin az olsun benim olsun anlayışı var hakim. Yani ona jibuna yaktetiye çar parça kurda bilimki ki vajetini ve ideoloji ve vajetini ve politika vajetini ve birikim vajetini. Şirkatiye be AKP MHP ratke. Şirkatiye peradık Sonya Vici husranı. Medya libra 2 sal beri çö referandumu gazet biseri xbem devlet. Biseri xud ne konuş ve anlayış Vici gerek her çar parça kurda bence mevkiye konu ben kuruluş ki var, kurum ki var. Skoş örjelan beriyaz bence. Her çar parça gerek delegasyon var. Varınca hem konu bak adım ki var babacın. Baştan evet ilo kudayı kelak ava evet ilo pera iş birliği ki ona ambargo danser. Peki encama ve ittifaka AKP MHP ve hatta ku her o gefeli Kurda dokun. Ejku kuruluş MHP medadaki lise khuna yani Kürtler derken lise çepe Türkacı, sosyalist Türkacı. Bu tarih hayımızdaki yıllardır ki çetevari, katil am, mesela böyle mafyati, uyuşturucu yani parti ki kirli. Küçük kirli ayak bir vecite de hani. Valla ne kanun Kürt bereninin tarih hayımızdaki Mezopotamya coğrafya Mezopotamya Vatik kendani, Süryani, Kürdu, Hezidi, Arabu işte da bu. Vana ne de coğrafyada bu. Tabii ki vana karandan. Vana hek yok keren, hek vanda bun, hek asilem keren, hek şun rebiyan şun ama Kürt direnmiş bunu Kürt daha getirse çoğalanmış bu pır bu zede bu daha sosyal siyasal bilince vaziyede bu kadar akanlık ama Orta Doğu'nun kaderi destek burada dayı. Vallahi yani ne başladı beni? O şu Devlet Bahçeli ve AK Parti, MHP ve AK Parti şu yeke. Yani karivantine bir ayı bukin. O şu Selahattin Demirtaş kirindir ki. O Bereci, notu yeki da Leyla Zanavan, Hatip Dicle. Bana sağ kirindir. Yani gele Kürtsere o uçağı jirakır, ana jiradı ki. O Devlet Bahçeli'na Sülala Devlet Bahçeli jivere. O AK Parti ji Recep Tayyip Erdoğan jivere. Bu xoda ev nikarim bime. Ev nikarim bime. Em Kürdün. Ev kariyutine pır ev verin steyemecek ne me bavêjin var. Başka çara wantine. O em ne veki wan ırkçine jî. O em ne veki wan evkün jî. Ana ji derve mesela misafire me têne Diyarbakır têne evkê falan. Têne vir hani dikevin çawaş tera bêjim. Yani divem hatına bajêr ki xerîb. من نظام بود دیاربکر وسانه من نظام بود اگوسانه تین راستیه هند بین شرم دکن ایجار اره ایجا تینه ورا شرم دکن یعنی شعب دین ملت ما شعب دین انسانی ما درنی کی ام جوان پر زیده ما insaniyeti خو جامعیتی خو o merindi yani be mer olarak yani merdiya xo em jwan zav çetir o hin buye ev hine mebune ama bu xode em hine wanabın yani em ciye xuda seknadine em şura ana razayine em ana razayine ama vakta roja roj vere em hene ev dünya nebz oraya بدوره ev saviya devam bike ev berdevam bike xuda mezine sadece mi bejin o bra ne bejin ji Diyarbakır'ı razayine vallahi ne razayine
Sadece em seknandine. خودی لیرادا خود درته Tabii. Çava kadar idare kudanak. Namusa meye. Her tişt namusa meye ya. Em çava koy idare kudanak ne kudanak. O emverin ser mepe şu ezwi insan olarak hesap nakım. İnsan olarak hesap nakım. Ya ev çiye ya. Ya kadar redare. Tınazı xo be qara olana bir çi bu. Başbakanı ko rahmet ki navi çi bu muhjibir kilo. Bülent Ecevit. Ana Bahçelici o Erdoğancı aynı ketine durumavi. Ama dise o mer bu. Vallahi Bahçelici mertir bu. O Erdoğancı mertir. Ama soylit dibini, ve te edina dibini. Yani çi ani. Kara para beji, uyuşturucu beji, tçi benamusi beji, tçi furuşi beji, sağ ve devleti adi. O ve devleti dve Müslümanım. Vallahi ev Müslüman yani pre insanı me berko goten em Müslümanın vallahi dercim salametiye berdane. Vallahi billahi tallahi. Naçın cami? Yani dve eğer Müslümanti evbe, insaneti evbe, em ne Müslümanım. Ana iro vakta kutu ticar ki heri em bejin em Müslümanım. Ne em dve em Müslümanım. Eştere viya bejim her kilisek. Yani ezviya örnek de misal dedim. Her kiliseki kilisa wan pakıja, evka wan pakıja, her tişte wan pakıja. Em şter MHP em hatin ketin viradi neyse mesela berdavam bikin. Her مقصد MHP شعار است خواهیم مقصد دولت باچلی MHP هزا خو قوتا خوش کی دیگه وان açıklamayat. Devlet Bahçeli heza hoş kit gire. Heza van mafya babası ya digre. Van yani sözde mafya babası yine Alaaddin Çakıcı'ya, Sedat Peker'e, Nızaçı'ya, eşku Alaaddin Çakıcı Devlet Bahçeli yüberdan. Yani pişta hoş vana desine yani davam boş ya. Yani rahat ben satken veki gura veki kuşka nizanım. Yani usadıkken yani evçe amacı çe evke nizanım. Em usadıkken. Evya bütün dünya usadıkken. Ama bütün dünya evya usanarken em usadıkken. Bütün dünya özgürlük. Başka bir şey değil. Özgürlük. Evet o Bahçelici şu ola ne ana o beridacı. Mevan hesap ne kilo o hesap jidak. Karıyütüne bırakıp ve bine. İcmara hiç. جبر أنا أصلا محكمة سجي ولا قلت IMG بلا ولا قلت. O zaman bir geçiyor bir artık rejime bir yani başka çıkınlık. Yani derdivana rejime binin başka çıkınlık yani. Kraliyet yani kraliyet sistemi ya bana evkeye binin evkaya. Yani çevirmiş Arabistan evken. Arabistan çavaki yönetmişti bu. Ülke Araba. Kraliyeti ya. Yani evkavan kraliyet yani bir başka çıkınlık. Hatta kim yiyorsa devam ki demokrasi hukuk he, adalet he, lil manal berçavan agri. Ana 20 sale. 22 sale. Ka hukuka ki zaten hem kraliyeti zaten ana yönetmiş ki. Ana 20 sale, 22 sale ve hukuka ki هي حقوق وديتيه يعني اللي قلت حقوق أورتي رابو راب الرابية حقوق تنايا كو اير يرو مالك كده مزن مالكي بابا نجدة يعني اير كو مزن مالي يرو تشقاجي سبيبي بن fikre ki var ya, düşünce ki var ya. Eğer merif fikre ya tamam, merif kasık yaşamış bir merif kasık ilhem çıtazane. Ama fikre merif fikreci mezet ki. Eğer eze bir o mezne mali bir eze fikre kesin takmış kafe ona ki mezet sadece fikre hareket bu ya da demek ki. Belki ki tane ne ma ya. Ya bir sale zaten hava ki. İroni ne ki? Anayasayı çok iyi kapattık ya. Anayasa vatan ne ki? Ama herkes ya çok iyi anayasa kapattık. Dibece çıma kararı görümen adı. Yok ya artık eve başka ev ne yani? Gerek yok evet ve yani bir şey ve yani bir artık eve yani başka zor bağlayacağız yani başka çıkın ev ya. Yani Euroviyan ne kurmanç ne Türk yani ki de bravo yani bir Euro tiştek od vecaj bu kurmanca tane geçerli ne ki? Bu Türkacı geçerli ya, bu Çerkeza, bu Laza, bu Alaviya.
Yani genel olarak ya geçerli. تماشاوان نجا ام دیگیجن دویا برنامه خواه به هفته جی لی تخوازم دیسا مجارا کو ایرو ما ج خلکی آمده پرسی به بیراوه بخم سروکی گشتی یه مهپی دولت باحچلی به داخویانه کی پارلمانترین دم پارتیه هدف دانشاندان هر حادثه گفا گرتنه هم لپارلمانتر خوار هم جی گفا گرتنه لی دادگاه دستورا بنگهین خوار ما به مجارش خلکی آمده پرسی ام بی آواید گیجن داویا برنامه خواه حتی برنامه کادن هر شب